ezi zitaahirira abakazi bakuru abaana bato nangwa n'abashaija kandi obwo hati bakina n'agatambura nibasiiba omu kabashutami nagenda soma bavunza gampatu naburaga amaguru go kugenda naguma nasiba Muko icyo kuryamaho karangiti agatanda icyo kurya abantu abarukumanywa nk'abatwa nabo basinjirayo kubonabona kandi bagira ngo bo kwiha gavumenti babingo mahamba gabo tubakatungaga businje kajya bashwe nkuritwe ejo babaraturamo aha bwenshi bari twere batamanzize batubuza aha bwenshi bari twere batatwereka naho kututa hatiya ikirindi kiratushasha icyo kushanga empunzi zeruga mu gandi mahanga zine kitinisa cyamani kukira itwe abanya-Uganda ababaratura omurago mataka ariho baragira mu nyamba nanye kuyana emigano nangwa batari batwa n'abantu baburije tukaba turajeshinisa nk'abantu baratura mu maparishes kaga Kashasha bakaba bararukamo ibitukuru bararukamu enkangara hamwe n'ibindi bintu babiguza bihamu kafizi kabana konka kutwaza kwecyusa twashanga n'emigano iri kubaho ekintu kiri kushasha abantu no kugira ngo bo kuba rukurugaye babigamba abebembezi benda kubita ngo nubabahemura barukwenda ngo batagaruka kugamba n'abanyamakuru okuza kubahemura nka district. These leaders, if we talk at the reality, they normally threaten our names because they don't want to hear, they just want to hear good things. They don't want to hear bad things. So that is, there are many where we can go and look like Nyakabungo sometimes. Nyakabungo ati bakabihayo konka embera na yekaji zireki imbere karimbi. Ahitwaza kushikira Omwaka ga bamwe twashanga enjarerye yo kubita abana barukurwana n'amaseforiya barukuronde cyo kurya ekirukwereka ngwe embera tebonire nakache kwenda kwetegereza habwa cy'abantu aba nibatura mu mbera nkezi kandi bina bebembezi twashikira kansara Adrian Tibenda aho twashanga mu office ha district kandi ebi nibyo yatugambira amazinja ndikirizana nawe bamwe bagine kandi abandi tibagine ndenda kubasima abanyamahurire mwene y'umwakazi ubwahwere mukaterendo gutubanagirire twasibo twayimukira gukongera bituturaga turakora habo kabashaho bakashasha eresentatu tukahereza assignment abashaho babirimo muri Kashasha eresentatu ebiro bibiri bitakaweri utayayiraga babato obereke cyo gukora Omwaka gwa 1994 government ekashara mu kwegarura amahamba gari mu bwindi hamwe na echuya nuko kubingama abantu ababire nibaturamu abarukumanywa nk'abatwa bitwihobwe tubaka baronderagaho kubata ekitumire bayongera kubonabona gasha kwa uza yatusasire